gazo ngiye gutangariza iki gitaramo. Ubu ngubu ushaka gutarama mu kabiri nazo ubu nyine ngiye kubivuga mu mvugo ifobese ariko ndabivuga mu ijwi ry'ubuhanuzi. Imana ihabwe icyubahiro. Umuntu wese ushaka gutarama mu kabiri mugende mu mubwira z'ubunyine. Utese ubunyine kubera iki? Imana izibanzi kohereza umwuka umeze nka kurya kw'ikiguruguru. Iyo uwo mwuka wera bawugereranya na kurya k'umuyaga. Umuriro n'abakozi b'Imana. Iyo umuriro uhuye n'umuyaga amaze bikinjira mu ndare, ni ngombwa ngo bitwike buri kintu cyose gisiga carabana. Igihe kabiri katangiriye burya wari umuriro uvanze n'umuyaga. Nimuvuge ngo amen. None ubu ngubu aho bigeze amaranga mutima gaze ibishobisho mugani w'abarundi birarangiye. Ubu ngubu hagiye gutarama abatarami. Reka nsubire mbahanurire kino kintu. Muganda mwitegereze ingene mwatangiye. Ndavuga batangiye kino gitaramo. Nabo mwatangiranye. Imana ihabwe icyubahiro. Abagifite inyota yo kuza. Ukogana natinye kukivuga ariko Imana ishimwe kuko mu kuvuza. Mu bataramye nabo baba papa n'abamama n'abasore n'inkumi abatangizanyije bafite inyota baba bahaye bavuga bati akabiri katinze kuba ubu kandi ntibanebwe ariko bigiye gusigarana. Ese mvuge ngo iki? Dusome ijambo ry'Imana. Natekereje kuko tuganiriye message nashatse kwitanga. Ufite Bibiliya ndayizeye dufatikanye gusoma. Dusome mu butumwa bwiza bwa Mariko 11 no ku murongo wa 13. 11 no ku murongo wa 13. Yes. Areba kure abona mutini uriho ibibabi. Yego. Arawegera ngo ahari yabonaho imbuto. Aha. Nyamara ugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi. Yego. Hariho virgile. Aha. Kuko kitari gihe cyo kwera kw'imitini. Komeze. Yego. Arawubwira ati umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Yego. Abigishwa gwe barabyumva. Amen. Asante. Ngiye kubabaza ikibazo mbere yaho dutangiza zino nyigisho. Ino message. Kandi ikintu nkubwira sinzi ko ari abantu cyangwa ko ari umuntu, ariko ndakurahiye guhoraho kw'Imana uyu mugoroba wa none turimwo umuntu cyangwa abantu batazowibagirwa mu buzima bwawe. Twabisengeye kandi Imana yabyemeye. Nimuvuge ngo amen. Hano dusomye ijambo rivuga ngo Yesu yaravuye i Yerusalemu. Yaramaze gukora ka gatendo karakaja abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi. Noneho ngo barebye imbaraga Yesu yari afite, ngo bibuke ubuhanuzi bwamuvuzweho, ngo baravuga ngo tubonye umuntu ugiye kudukura mu buhake bw'abaroma. Aragenda ngo aje kwinjira muri Yerusalemu umunsi basasa amahuzu n'amashami y'imikindo. Bari bazi ngo arahitira kwa Herode. Nimuvuge ngo amen. Ariko Yesu bagenda baririmba baravuga ngo Hoziyana, Hoziyana, hahirwe uje mu izina ry'Uwiteka Imana.
Yesu ngo yinjire ntabwo yagiye kwa Herode yari standby, yari yiteguye kugira ngo Yesu gusa niyinjire wiwe. Herode ahambira utwangushe ahunge, kuko yari amaze kuzura bariya ba Lazaro w'i Betaniya, yari amaze guhumura impumyi, yari amaze gukiza ibimuga. Ubwo bushobozi bari babumubonyeho. Ariko Yesu ntabwo yagiye kwa Herode. Yesu ngo amanuka mu rusengero, aravuga ngo cyane ibintu ntibyapfuye hanze, ahubwo ibintu byapfuye mu rusengero. Amaze ngo barababara, aragenda atunganya ibintu byo mu rusengero. Nyuma yaho ngo baravuga ngo dore za mbaraga wa wundi azifushije ubusa, cya gihagararo gipfuye ubusa. Herode ngo ariruhusa, ngo aravuga ngo Imana ishimwe kuko ataje kunkuraho. Ariko abayuda ngo barababara bibi birenze urugero. Avuyeyo rero i Yerusalemu, ngo avayo arushe, igihe ngo hayagenda mu nzira gutya, ngo arangiza umutini uri kure, kandi ngo awurangiza ngo ufite ngo amashami n'ibibabi byiza cyane bisa nkaho weze. Iryo jambo muraryumvishe? Ariko basomye ngo nticari igihe cyo kwera kw'imitini. Ariko arangije ibibabi uko uwo mutini umeze, ngo aravuga ati ibyo ari byo byose, ubwo dushonje ntitubura imbuto kuri kiriya giti, bituma ava mu nzira. Aragenda ngo amare gushika, ngo yitegereze wa mutini, arareba ngo abona ibibabi, abona amashami, abona ukuntu utoshye, arareba kuko yobonamwe n'imbuto n'imwe, arahebura. Nubwo kitari igihe cyo kwera kwawe, agira gute? Arawuvuma. None ngiye kubabaza ikibazo, ese uko iki giti ticarenganye? Ko kitari igihe cyo kwera kw'imitini, aho yamara gushika nyine agasanga nta mbuto uyu mutini ufite, yakivumiye iki ko kitari igihe cyo kwera kwayo? Aravuze ati jewe mu by'ukuri mbyumva mbyitegereza uko basoma, numvise iki giti cyararenganye. Ntabwo cyarenganye. Aguruka icyatumye akitarenganye nuko cyari gitoshe. Sawa. Iki giti papa, ntabwo iki giti cyarenganye. Igituma Yesu yakivumye, kimwe yakirangije kiri kuri, kimutesha isafari, kandi akaba arashonje, ngo yitegereze amababi yaco n'amashami yaco, aravuga ati ntibishoboka. Ntibzoshoboka kuko umutini womera kuriya udafite imbuto. Reka nkubwire, soma Matayo, ugumane mikrofone da. Soma Matayo 24 no ku murongo wa 32 gusa. 24, 32. Ko turumvikana? Turi kumwe? Icyo gihe umuntu nababwira ati oya 24, 32. Murebere ku giti kano gani gato ntiza amadarubindi. Murebere ku mutini niwe cyitegerezo. Yego. Ishami ryawo iyo ritoshe ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshi kiri bugufi. Yego, hagara naho ngaho. Genda wicarane mu mikrofone hari. Mwitegerereze ku mutini, nico cyitegererezo cyanyu. Ariko avuga ibyo kurimbuka ku Yerusalemu. Ngo umutini iyo mubonye ufite amashami atoshe, mumenya kuko igihe cy'impeshi kiri bugufi, kandi nico cyari igihe cyo kwera kwayo. Noneho ngo abona amashami aratoshe,
Yesu aravuga turiya mutini ibyo ari byo byose ureze nubwo impeshi itari bugufi ariko ntiwomera kuriya uteze. Yesu bimutesha isafari aragenda ugeraho ngo yitegereza amababi aravuga ati ariko ni igitangaza, ngo agerageze kureba imbuto arahebura. Yesu ngo arawubwira ngo itu ngo ndakuvumye ngo umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka. Abigishwa biwe barabyumva. None ubwo bagarutse basanga wa mutini wumye, babaza Yesu batese wabonye kuko ca giti wavumye cumye? Niko kubabwira tese niho kicuma, erega camye cuma burya ndakivuma. Reka nkubwire ikintu kimwe, message Imana yampaye maze kuyigisha ahantu habiri na hano mu kabiri, hasigaje ahandi hamwe mbone kuja ahandi. Imana ihabwa icyubahiro. Nukuvuga ngo hano muri Nairobi sigaje kuyigisha gusa ahantu habiri nje ahandi. Ni message yawe. Haleluya. Umutini muribuka umugani Yotamu yaciriye Abisiraheli w'umwami w'ibiti mu gitabo cy'abacamanza. Ibiti ngo byagiye inama ngo biravuga ngo twitoremwo umwami. Biragenda bihamagara umwerayo ngo biravuga biti tuzatwitegereza uko uza wera nuko umeze, emera utubera umwami. Umwerayo ngo uravuga ngo ya ati jewe sinoba umwami wanyu, ngo ndekeshwa amavuta yanje y'igiciro abantu baza barya bakamererwa neza, ngo mpungabane hejuru no hino hirya y'ibindi biti. Aravuga ngo umumaro wanje uraruta uko mwontora ngo mbe umwami. Nimuvuge ngo amina. Nukuvuga ngo imbuto uzera ziraruta fonction boguha. Imana ishimwe. Sinzi kuvuga ngo iyi message iragenda gute gusa, sinzi ko abayumva ari bangahe cyangwa ko ari bose, ariko hari uyumva kandi mpemu yera arakora icyo agomba gukora. Ibyo ndabizi nkuko nzi izina ryanje. Haleluya. Ngo biragenda bihamagara umutini, ngwino tubera umwami. Umutini atoya jewe sinoba umwami w'ibiti. Bati kubera iki? Ati ngira imbuto ziryoshye. Iyo abantu bahaye bandya, wari warya imbuto y'umutini zaracitse n'ukuri kose. Mbaye nkuryohereje rwose, nuyibona nawe uzombwira amakuru. Umutini uraryoshye kabisa, uraryoshye pi. Hanyuma aravuga ngo sinorekeshwe imbuto zanje, nza mbona abantu bahaye bandya nkabona bamerewe neza, none mbireke ngo mpungabanire hejuru no hino hirya y'ibindi biti. Umutini uranga. Baragenda bahamagara igiti cyitwa umuzabibu. Ati ngwino tubera umwami. Umuzabibu oya ntibizoshoboka. Atariko muzi vino yanje y'umuzabibu. Iyo abantu bahaye bayinywa bahaye bica kanyota, ukuntu uzamanuka mu nda y'abantu neza. Nimuvuge ngo amen. Amaze ndeke gutanga iyo vino ngo mpungabanire hejuru hirya no hino hejuru y'ibindi biti. Ibiti biravuga bateze turagira gute? Ngo biragenda bihamagara umufatangwe, umuhanda nzovu. Umuhanda nzovu muracawibuka? Abantu bahaye bibuka umuhanda nzovu nibagire gute? Hari bamwe bibaye mu gicuko, ni mubihorere bagume barindagire. Ese umuhanda nzovu, reka tubaze abantu basaza, umuhanda nzovu n'urukugutu ni ikihe kigira imishuga imibi? Baravuze ngo urukugutu ngo nirwo rugira imishuga imibi, ariko njewe iwacu twabaga urukugutu cyane sinarinduzi nzu umuhanda nzovu. Ariko uzi gucumitwa n'umuhanda nzovu niko gucumitwa n'umutahe. Twagiye tugende turi kumwe.
nimba turi kumwe nimubinyereke mugire gutya. Imana ibahereza umugisha. Ngo bibwire urukugutu bati ngwino tubera umwami. Urukugutu kubera kuko ari nta wundi murimo rukora. Nta mbuto ruza rwera. Keke imbuto ruza rwera ni ukwica. Ni ugucumita. Urukugutu ruti sawa. Jewe ndi tayari ni munyimike. Ariko ndabahereza condition. Mwese biti mwese muza mwiringira igicucu canje. Muza mumera munsi y'igicucu canje. Ico nshaka gucumita ngicumite. Ico nshaka ko kidakura ngicumite. Kera byari byawutoye none byagira nta yindi shwa. Reka mbabwire torero ry'Imana. Umuntu uri mu itorero ry'Imana, yaba bishop, yaba pastori, yaba apotre, yaba prophet, yaba umuyumbe, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umunyamasengesho umeze gute, ariko udahaye wera imbuto, fin de fait azobura ukuguta. Kuko umuntu uteza imbuto iyo umwegereye abandi bose bazabakubaza batese ko babaye gutyo uvuye mpuye na naka arankomerekeje birenze urugero. Reka gukomeretse nta zindi mbuto azayera, nta zindi afite. Kandi izi mbuto tuzatuzera kubera kuko twamenye Kristo. Egera inanga data we. Egera inanga. Ico gihe twari kumwe nawe yari ko ducurangira indirimbo yari imfashe cyane. Navuye angaje ku musitari mu Rwanda mvayo nje Burundi nako gakorasi gusa nariko ngenda ndirimba karadufasha. Na gakorasi Pahoro yavuze aravuga ngo kubwizo ngo naretse byanje byose ngo kugira ngo nunguke Kristo n'umugisha ukomeye cyane. Ufite mikrofone da? N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. N'umugisha ukomeye kumenya Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Imana ishimwe. Amen. Nubona umuntu wananiwe kwera imbuto ni probleme yo kutamumenya. Hallelujah! Yes aravuga ngo yego no mu biti hari n'ibiti bigira amanzaganya n'amandi n'amacubwa n'amatirimbukanye. Uko iki giti kintesheje inzira ese cyatoshe gite nta mbuto gifite kubera iki gihaye gihenda abantu. Aya mababi agereranywa n'iki? Agereranywa n'uko nguko mpaye nigisha. Birashoboka kuko no kwigisha abantu bagafashwa bakazoja mu ijuru nta mbuto mfite. Bene uwo muntu abafite amababi. Twirinde amababi azira imbuto. Birashoboka kuko umuntu yoririmba neza itorero rigafashwa rikazoja mu ijuru ariko umuntu akaririmba nta mbuto. Iki giti ico Yesu yakijijije iki? Kwishushanya, kwiyoberanya. Itorero ry'Imana Yesu Kristo agiye kugaruka. Nukuri turabihamya kuko agiye kugaruka. Ariko ubu ngubu itorero riri mu iconyi kimwe gihaye kiryona ni ijambo ryitwa kwiyoberanya. Umuntu akitwikira amagambo bampagurusa nkavuga abantu bagakizwa bakuzura umwuka wera, ariko Imana ikavuga ngo ngwino tuzobonana. Kubera ikuhaye ugaragaza amababi ariko nta mbuto ufite. Opisa la pisele ya kote dasi se fe la bando. Menya Yesu.
umugisha ukomeye kumenya Yesu umugisha ukomeye umugisha ukomeye kumenya Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Imana ingiriye neza gutura iyi message. Birashoboka kuko izina no kwitwa ryoba amababi, amababi. Abantu bakabona bazabandangiza baririya bakavuga ngo ibyo ari byo byose uriya mukozi w'Imana ntitwomuburaho imbuto. Bikaba byotesha abantu isafari zo kuja gushakira handi bashakira. Bangera iruhande bakazibura. Itorero ricanganyikiwe kubera kuko ryabuze imbuto aho ryabonaga amababi. Reka turashaka ko twumvikana murankundira mvuge turacakundanye yego nukuri kose none se akanya mbonye njewe ndeke kukubwira ico nahawe Imana ishimwe. baza bavuga uyu mwana wanje zamwita umwana wanje uyu nguyu twakoranye na simirimo uyu kandi narababwiye ntimuruzi uyu nguyu nimubona yakoze ikintu kidashimishije uzon telefone mfite kumukubita inkonje nkamubwira ngo ngwino ibi ngibi wakoze nibi kuko ni nk'umwana nibyariye nibutse imirimo twakoranye na siko nakubwiye kandi kugeza ubu nyine ntacyo ndakumvaho data ukomereza aho ngaho wowe sinoroha nkureka ariko hari n'abandi ntoreka none se noreka ntasha nakora kantu muzoze kumuregaho amaze murebe ukuntu uzomubwira cyangwa shaka cyangwa beya cyangwa abandi bantu ukoga mpaye mvuga nta burage mpaye irimo yego nubona abo ngabo mvuze n'abandi ntavuze bari hano bakabagora uzoza uvuga uti babana bawe babaye ingorane nimuvuge ngo amen. Ikintu kigoye ndacungu n'umuntu ukubonaho ubuhanuzi naho kumbe nturi umuhanuzi wujuje ubuziranenge. Iyo aje akurikiye bwa buhanuzi yamara gushika agasanga tufite ubuhanuzi bwujuje ubuziranenge bazabigereranya ngo ni nkabene kwa kundi no hagarara hangaha ngahamagara umuntu ngo wino gufasha ariko ninzu mwobohana mbere ataranshikaho akagira gute akawugwamo noneho namara nkamufasha ngukuremo waguye mu mwobo ego kandi ninze namara kugira ngo ngukuremo uranyemerera umpereza ibyo ngusaba byose itu keretse abakristo bamenye Imana nimuvuge ngo amina. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Yemwe mw'abakristo mwe ndababuriye hakiri kare iri deni ngikuyeho mu izina rya Yesu. Mvuze nka Yohana umubatiza wasemereraga akavuga ngo ndijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka mugorora inzira yiwe. Haleluya. Kila bonde na litajazwa na mlima utashushwa. Sifa za Yesu Kristo Mwokozi. Tugakangwa nuko mpaye mvuga amagambo ameze nk'ay'abamarayika. Tugakangwe kuko mpaye ndirimba nk'abaserafi. Tugakangwe na n'izina banita. Ahubwo uzitegereza ubanza urebe ko ufite imbuto. Nutazimbonana uzogire point d'interrogation. Imbuto nimuvuge ngo imbuto. Ubungubu itorero ry'Imana rigwije kwiyoberanya mube maso.
kanisa na Mungu muwe macho. Ari amababi kiriya giti cyari gifite yoba impano twahawe n'Imana. Abantu bakaza bakurikiye impano, ariko impano itazira imbuto n'ubusa. None kubera ko twishimira impano, none ubu ngubu nohereza beya impano kado yamara kayishimana ngo bampaye kado. Abakuru bacu b'abayumba bo mu kabiri, nimugende Imana ibambike amaso y'umwuka wera, mu verify, mutangirire kuri twebwe abakozi b'Imana, mugere ku bayumbe bagenzi banyu, mugere ku bagabo n'abagore, abakecuru n'abasore n'inkumi, murebe nimba duhaye twera imbuto. Icyo tuma umuntu yera imbuto, nimba ari ugufumbira dufumbire, nimba ari ugusubira gusenga dusubire dusenge. Ntimukangwe n'impano, ntimukangwe n'urusaku, ntimukangwe n'izina, ntimukangwe no kwigisha, ntimukangwe n'indirimbo. Nimurebe ko itorero ry'Imana rihaye ryera imbuto. Imbuto, nimuvuge ngo imbuto yewe. Soma Luka 6:44. Umugisha ukomeye kumenya Yesu. Umugisha ukomeye kumenya Yesu. Umugisha ukomeye kumenya Yesu. Nimuvuge ngo amen. Bimeze neza ngaho soma da 6:44. Yego. Igiti cyose imenyekanishwa n'imbuto zaco. Rekera gutyo ndayize. Burya igiti kubera itatumenya kuko umwembe ari umwembe, nuko tuba twariye umwembe. Igituma tuvuga ngo ni igiti cy'umwembe nuko kiba ceze imyembe di. Nta kundi tumukirisitu ariko nteze ubukirisitu. Ishusho yawe ntizogaragara kugeza igihe uzera. Mana yanje. Matayo 7:16. Ukunguku aha tugeze muri Matayo turangije pwe ya mbere, tugiye muri pwe ya kabiri turangize. Amaze dusubire dushimira Imana. Ndabifuriza kwera imbuto. Haleluya. Torero ry'Imana mudusengere twebwe abakozi b'Imana bahawe kuragira umukumbi w'Imana kugira ngo tugire tuberere imbuto, twerere imbuto. Bakozi b'Imana dusenge kugira ngo itorero tuyoboye rigire gute? Ryera imbuto. Rireke kwiyoberanya. Hariho indirimbo mu gushimisha. Wa munsi nariko ngira ndabwira muzehe tuzoyiririmbe. Uriya muzehe wacu azi indirimbo cyane rwose. Aza turirimba indirimbo nkumva ndanezerewe. Zakera. Hariho indirimbo ivuga ngo kandi abishushanyije ngo ntibazoja mu ijuru, keretse gusa ngo nibahindukira Yesu akabakiza. Ndasoma habiri. Yego. Muri Bibiliya yera ni ijambo ry'Imana. Gisome. Tangire mugera. Aravuze ngo uvuge ngo yego. Yego. Muzamenyera ku mbuto zabo. Yego. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuze ngo muzamenyera ku mbuto bera. Sawa. Banza hagarara aho ngaho. Naho nanje ndeke. Hagarara naje ndahagaze. Naje simpagaze nshaje sinkanazwe. Sawa. Muzobamenyera ku mbuto bera. Uzomenyera kukwigisha beya.
kuri ku ishuri rimwe rya Bibiliya ndashatse kuvuga ariko si rya hano niryo muri Kongo. Hariho umwarimu uzi kwigisha neza kuri teoloji biteye ubwoba, ariko yaragendaga ntabwo yarakishijwe, yari yarize teoloji gusa ayiga nka kujya kwa fizike. Yagaza avuga Bibiliya, abapasiteri bakuzuzwa bagapfukama bakarira, batangira kurira akifata kuko ntibyari yarabifashe nka kujya kwa Yesu, nka kujya kwa Yesu, ariko akamenya yigisha ijambo ry'umuhamagaro ukamumenya aho wataye. Ko muranyumva mama? Ko muranumva? Akaza yaje kwinjira mu ishuri yeri yibushitse, yaje kwinjira mu ishuri akagira ko yarahaye anywa itabi, akagira cyo akarita hasi akarikandagira, ariko yafata icaki aha yavuga guhamagarwa kwa Isaya, igitangaza kigakoreka. Ubwo n'ubumenyi yari afite, yari yarafashe Bibiliya nka siyansi. Namwe torero ry'Imana muzamumenya, nimuvuge ngo amina. Umuntu uguhereza Bibiliya nka kujya kwa siyansi, kikintazi ikintu yize, usubira urebe n'imbuto yera kubwibza aya kubwira, muzobamenyera ku mbuto bera. Genda hepfo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge? Ndabizi n'ukuri kose. Cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Ku gitovu pe. None iyo mitini n'ibitovu birashoboka kuko tutayizi, ngiye kubabaza. Mbega hari uwosoroma ikigori ku mushugi? Aya. Pradastise felabandos. Ntawasoroma imbuto z'umutini ku mutobotobo. Sawa. Ntagatifu. Imitobotobo ntimuyizi? Ntagatifu. None se woryo umutobotobo uhaye wita umutini? None ubu nyine ko turi mu kuyifomera mugani w'abana. Umuntu akakubwira ngo ni umutini kandi uhayibona ari umutobotobo. Kube akubwira ngo ndera wowe uhayibona kuko nirabura ukamera ukamira, gituma muri mukumira byose. Abafunguzi. Ese umuntu azarya kuko ahawe ibiryo? Uko twaturya kuko baduhaye ibyo kurya ba? Kubera ko dushonje. Tuza turya kuko dushonje, kandi niyo dushonje tuza turya kuko dushimye ibyo turya. Amen. Ushonje babo muhereza ibyo adashimye yo birya mwabagabo. Reka mbaze bari abasaza bicaye hari, ukabura shonje ukaza ndi ngwino ngufungurire, nkaguhereza kadete kuzuye amata y'umwirire, ariko muza mwibuka umwirire. Hari umusaza hari yumgize gutya, Inzara yabaye. Batese nawe urawuzi. Umwirire yemwe we. Umwirire amata yahoreyeho ifuro mukadete n'imihuba ku ruhande. muri amata nguhaye baze wagira gutyo ukabonamo inyenzi woyanywa. None se ya nyenzi bayahinduye ya mata, ariko nuko ya mata yagize gute yatokoye. Kubera iki muri mukubana ubukristo bw'umuntu utokoye mugafa kubwemera mukabwizera, n'ubu ntimurahabwa amaso yo kumenya? Nimuvuge ngo Imana itubabarire. Imana itubabarire. None kubera iki no guhereza ijambo ry'Imana nkuko nguko mpande guhereza, cyangwa nabari guhereza kuruta uko nguko, ariko wamara ukabona nta mbuto mpaye nzerera, wamara ukabwemera ukabwishiramwo, muzoba abantu bavuga ngo tuzatubabwira ngo nimuhumirize tubayobore, kandi nawe ufite yawe maso humiriza nkuyobore, wo kwemera da? Kubera iki mubona kuko umuntu ateza imbuto ariko mwamara mukagira gute muyoboka, kandi muzobamenyera kuki? Manuka hepfo da. Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi.
igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, ntibikunda. kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Yego. Igiti cyose kitera imbuto nziza Aha. kiracibwa Yego. kikajugunywa mu muriro. Nuko aha muzamenyera ku mbuto zabo. Wumvishe kuko Yesu arisubiyemo. Baza baca umugana bakuru bakavuga ngo aho inyundo isubiye kabiri, iyo hatari ubuce haba hari ikirambizo. Manuka. Umuntu wese umbwira ati yego mwami mwami, aha, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, yego, keretse ukora to mu ijuru ashaka. aha. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, Tegera rero, tegera aba bantu bazokora imirimo myinshi, bagakora imirimo ikomeye, bakaba barasenze amavi agakoboka, bakavuga amajambo menshi, bagakora n'ibikorwa byinshi, ariko ari nta mbuto. Tegera nibagera imbere y'amaso y'Imana uko izobabwira. Tegera mwami mwami, yego, ntitwahanuraga mu izina ryawe, aha, ntitwirukana abadayimoni mu izina ryawe, yego, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, yego. nibwo nzaberurira ati sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ngiye kubabaza ikibazo. Ese mwumvishe ko bavuze ngo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe? Ese nyine barabikoraga? None Yesu ababwiye ngo iki? Nimumve imbere, sinigeze kubamenya, kandi ibyo bitangaza barabikoze mu izina rye. Yes. Aha ngaha ni mankema y'iki yo kutera imbuto. Babarire vuga utundi tujambo tubiri dusigaye. Sawa. Iyo. Reka mbabwire abantu babiri gusa bagize ikibazo cyo kwiyoberanya. Amaze ndangiza. Abantu babiri bagize ikibazo cyo kwiyoberanya. Igihe kimwe umwami w'Abisiraheli witwa ngo ni Ahabu. Abisiraheli bari bamaze gutandukana n'Abayuda. Aho naho muzamuhamenya neza. Ubwami bw'Ubuyuda ni ubwami bw'amajepfo ya Isiraheli. Nukwanga ubwo bwami bwari bufitwe n'inzu zibiri, inzu ya Yuda n'inzu ya Binyamini. Naho ubwami bw'Isiraheli bwari mu buraruko i Samariya, niwo wari umudugudu wabo mukuru. Ubwo bwami bwari bugizwe n'inzu 10 zisigaye. Ahabu yari ategetse inzu 10 z'Abisiraheli, Yehoshafati agategeka inzu 2 z'Abayuda. Turumvikanye. Bukeye Ahabu aragenda yica Naboti, akoresha plan A na B, yari umunyura kuzima, akagira n'umugore w'amahimba w'umupagani mubi cyane. Zebeli. Umunsi umwe ngo yifuje uruzabibu rw'umugabo witwa Naboti. Ariko usarire, iyo umuntu yananiwe aba yahuye na shitani, ngo atahe ngo arazira ngo yanga kurya. Ngo abwira umugore we ati sinzi. Umugore we ati se niki? Ati nabwiye Naboti ngo tugure uruzabibu rw'aranga, kandi ngo mubwire ngo narumpe aranga. Yesu bera ariko kuri umwami nyabake. Naboti n'ubu Naboti bwiwe. Ati ngwino nakoze karaburye, numara ndakubwira uko tumugira. Ntasoni. Ko murumva abantu bateza imbuto nayo ngayo babamo. Hanyuma aragenda aramubwira ngo genda batore ngo abagabo 3 b'inguguzi. Niko Bibiliya izivuga, b'inguguzi. Babateka mutwe ngo bagende bategura ikinyoma babeshera Naboti. Ariko ngo mbere yo gutegura ico kinyoma ngo babanze biyirize bagira amafungo. Muzamugiraga ngo ni mwebwe mwenyine muzamuyagira. Imana itubabarire. Babagabo ngo baragenda bagira amafungo, bariyiriza. Vuga ngo bariyiriza. Bukeye ngo baravuga batuno mugabo ikintu kizomwica, tuvuge kuko yatutse Imana n'umwana. Nuko ngo itegeko zaravugaga ngo umuntu natuka Imana n'umwami bazomwicisha amabuye, nta yindi yankete.
baragenda barabikora ngo bababaze bakazamashisha intoki mu muhogo ati wewe watutse umwami utuka n'Imana Naboti bamutera amabuye baragenda akora n'ibindi byaha bukeye abami b'abanyamahanga baza kumutera ngo baze kumutera nimuvuge ngo amen aragenda ngo ahamagara abahanuza ngo ati mumbarize Imana babahanuza ngo barambwira ati genda utabaririra Motigileyadi uzotabara kandi utabaruka amahoro bose ngo hasigara umuhanuzi umwe witwa Mikaya atuma kuri Yehoshafati ati uze tuzotabara ngiye kuvuga umuntu wiyoberanyije mutegere nuwo mvuga nundi umwe gusa mirangiza amaze tube nk'abatambira Imana cyangwa tuyiririmbire cyangwa tugire gute uko batuyobora nimuvuge ngo amen atukuzwe Yehoshafati araza ati yego tuzotabarana nta kibazo ese abo bahanuzi baguhanuriye ngo uzogenda ugaruka amahoro nta wundi muhanuzi woba wasigaye ati ntawe ati hasigaye akagabo kamwe urufu ko bazabavuga kamafuti katazagahanura nk'abandi kikazaga ubuhanuzi bwako ntibuhujije n'abandi dawa yangu ni wewe Bwana aho ngaho naringize ngo mbavuge ijambo reka ryihorere se wese icyo tugendereye ntazahuza n'abandi uyu nguyu okay Yehoshafati ngo aramubwira ngo ihangane umutumire tutaja gukandagira iho twari bwiwe aragenda aramutumira abagiye kumutumira ngo barambwira ati Mikaya uzubwirwa wumve abandi bose bahanuriye umwami kuko natabarira Motigileyadi azotabaruka amahoro none naho ati abahanuzi majanane wewe wohanura ukwawe wabaye gute uri kurumva ukunda aya mwinginga kandi ataramenya uko avuga tuzaduhanura uko Imana yavuze tituzaduhanura uko twabwiwe tituzaduhanura uko abantu bashaka bizocaho biciye Imana ihabwa icyubahiro mwabahanuzi b'Uwiteka nimugende muhanura uko Imana ibabwiye mwirinde guhanura amarangamutima mwirinde guhanura uko abantu bashaka mwirinde guhanura uko mubwiwe ejo tutazacirwaho iteka nta buhanuzi bwo mu byanditswe bwera bupfa gutanga uko umuntu wese yishakiye ahubwo ngo abahanuzi bahanuraga ubuhanuzi ngo babibwirijwe n'Imana ishobora byose Mikaya araza ngo amara gushati dutabarira Motigileyadi cyangwa turorere ati mugende mutabara atabandi bose bambwiye ibyiza ati genda tuzotabaruka amahoro atego ariko ngo amubwira hayaseka atego genda muzotabaruka amahoro ewe Ahabu ngo aravuga ati Mikaya uri kuramera nk'ufite ijambo Mikaya ati mushana ndarifite aho kunigwa n'ijambo wonigwa n'uribwira ati Imana yanyeretse ni mutabara ati wewe ati ngabo zawe zizotabara ati zoza zinjira zicumita mu myinjiro y'inzaha ngaha ati kandi wowe uzonapfa nugenda Ahaba atariko shitani we amaze ngo haza umugabo witwa ngo ni Kenani ngo yari yaracurishije inkoni ngo y'amahembe abiri ngo aramwegera ngo amukubita urushi mu gutwi ngo aravuga atari ko wa kagabo we katazagahuza n'abandi bantu amaze ngo ararwizibuka ngo aramukubita ngo amukubite Mikaya ngo aramureba ati nkubitiye ubusa ati genda ati nawe niba uzogenda ati nubona mu mugoroba uticumise hano ingabo zashize ati bahaye bagenda babafata bene hanga ati uzovuge ngo si Imana yambwiye umwami ngo aravuga ngo nimugende mufate umuhanuzi mu muhereza ibyo kurya by'agahimano n'amazi y'agahimano n'intica kandi ntikiza azaba ubwo kwera imbuto no gukora ibyo Imana ishaka agahimano harabahaye ba beya reka duhanura uko Uwiteka yavuze Imana ihabwa icyubahiro amen ngo baragenda baramuboha ngo amare kumuboha Ahabu ngo
abwira Yehoshafati ati ngwino tugende bwana, ati kaga tipe dusize tukabusha. Baragenda. Ariko Ahabu yari umuntu, ariko Ahabu yari umupagani. Yari umupagani zari zararangiye. Umugabo yari yarananiwe pe. Ngo aravuga ati noneho wewe Yehoshafati, ati dukaba amakoti. Umfasha. Wari wabona abagabo bakaba amakoti? Tegenki. Oya nimba hari abazaba yakaba mu mbabarire nta. Woritira ariko kuri kaba se noneho. Kabwira shaka ntipereza ako ngako nawe ambarira ingiri. Uko nguko ntitwa tubaye nk'abana ba. Mubivuge n'ukuri. Ibene ibyo ni byiza ku bantu b'abagabo. Amayeri ya shetani. Yari yatewe. Yehoshafati ntiyagiraga ubwenge bwitegereza. Ngo aravuga ati nta kibazo. Atase ngo hereze ikoti byanjye undi ati hatakira. Yo. Aha bararyambaye, Yehoshafati yambaye byaha. Baragiye basakiranye n'urugamba. Ahabu ntamaze kwiyoberanya. Basakiranye n'urugamba, urugamba rugize rutya mu mwanya. Ngo barangiza Yehoshafati. Ngo baravuga bati mureke kurasa abandi bose. Nguriya Ahabu mwirukanke mu mufate n'amaboko. Erega barirukanka bafata Yehoshafati. Ngo bamare gushika batese. Hirisi ikoti rya Ahabu. Yo umuntu w'umwami ngo atangira ku ibihwamo ati sinzi ukuntu yampenze. Ati aravuga ngo dukaba amakoti. Ngo baramuzinzura batariko uri umwami ugira ubwenge. Ishaka aravuze ngo yari yamugatiye kugatira. Iyo terimi zinsetsa cyane. Mwirinda bagatizi mugani washaka. Bashindwe katika jina la Yesu. Imani ihabwe icyubahiro. Daimoni abadaimoni bare mu kugatira umuntu yaruhakaga nimba rukugira gutezinze. Ngo baravuga bati tumureke. None se Ahabu yambaye iri ati yambaye iryanje. Ibari barize. Ariko kera yirukanse yarenze kiriya urugamba ngo rurashira. Vuga ngo rurashira. Ariko kubera kuko Imana yanga umuntu wiyoberanyije, umusirikare ngo aravuga ati hano hasigaye umwambi. Pastor Alex ni ukuri baza bavuga ngo umwambi wo guteba cyangwa urusasu rwo guteba. Mwabumvishe bare perdi ni ukuvuga ngo ni bar ni rushake rutakare ni ukuvuga ngo noneho ndarusubiranira yiki. Umusirikari ngo azana umwambi ngo aravuga ati aho bicaye ku karango kandi babanesheje ngo aravuga ati reka mfe kurasa. Amaze ngo arawufora. Imana mu ijuru ngo iravuga ngo ariko Ahabu nuko kuhora yiyoberanya iminsi yose. Akwiyoberanya asubira atahe kandi nabwiye umuhanuzi wanje kuko adataha. Ngo arabure. Wamwamburage kandi yari yifurebye amahuzu yose iyo hejuru ifata hangaha ariko ngo hangaha mu rukenyerero. Vuga ngo mu rukenyerero. Ayi pantari hurira niyo haruguru. Mu rukenyerero sanga nta kintu cyari gihari. Ngo arawufora wa mwambi nguraguruka uragenda naha hagati y'ipantaro ni shati mu rukenyerero. Ngo uradorongera hangaha munsi. Bare perididiwe. Reka nkubwire umuntu wiyoberanya. Umuntu wiyoberanya ntabakirinzwe. Kandi umuntu wiyoberanya ntabwo azagwa ku rugamba, azayishwa na bare peridi. Ni bene kwa kundi ukabona mu byukuri nta kintu cyotuma umuntu akora icyaha cyangwa hanguka. Ariko waje kugira gute ugasanga wa mu pasiteri mukuru cyangwa ugasanga wa muyumbe mwari mwiringiye ngo yemwe ngo se muzi kuko nakabyagenze gutya. Nta rugamba ruhari. Ariko kubera kwiyoberanya no kutera imbuto yishwe na niki. Ese kuko turumvikana mazo wese. Ngwabwira abasirikari ngo ni munkurure ngo munyigize inyuma ngo ndakomeretse cyane.
ariko Ahabu tegera aho ngaho mpemu yera yahambwiye ikintu kandi ubu n'ubuhanuzi mpaye mbabwira ubuhanuzi habuna budi kutimia ukiriho ugifite amaso naje gifite amaso ntaho utarapfa ntarapfa aya magambo nkuku ngo baravuga bati muze birashoboka kuko tutokwikorera ngo tukwirukankane nguyu umuheto wawe ugumurwana ngo atangirira mu gitondo ngo ageza nimugoroba haya arwana na wa mwambi pastor reka nkubwire ikintu kiri mu kuba mu itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana turi mu kubona abantu bari mu mwambi barashwe kandi bakaraswa batazokira ariko bagakomeza kurwanana naho ngaho gusa kandi umuntu wayo urwanana umwambi ngiye gusubiramo ubu ngubu mu itorero ikintu cisha itorero tuvuga njaba nkaba umushumba w'itorero namara Satani akandasa kubera kuko ngize iminsi niyoberanya ngori bidakorwa none kubera ya titire mfite na ryazina mfite nkanga gutsinda nkanga kuvuga nti ni munkura imbere y'urusengero nkanga kuvuga nti siva mu bacu bayumbi siva mu bacu banyamasengesho ngakomeza kurwana niki kandi narashwe ngakomeza nkigisha ariko nkigisha niki ngakomeza kuririmba ariko nkaririmba niki ariko bene abo bantu ikintu kizobakwereka ntabwo biba ari ibintu by'amavuta none se kurwana n'umwambi umuntu yorwana neza ba ngaba barwanyi benshi dufite nukuvuga ekipe y'amaguru ibonye imbere byanze vuga ngo byanze nukuvuga ngo bari abatsinda bananiwe gutsinda completely none basa bahindukira inyuma bakavuga bati mwebwe ba defense ni murindi zamu mufunge ari twebwe hano imbere byanze akabigasekwa nkakeza abantu babataka ni bande abantu babataka ngo nabantu babanyamasengesho beri imbuto banga iby'Imana yanga bagakunda iby'Imana ikunda abo nabataka iyo bafashe umupira Satani ntizimenye igihe urushundura rwayo runyeganyeza aba bakozi b'Imana mubona bicaye ahangaha nibo bafunga defense nimuvuga ngo amina amen abaririmbyi rero n'abayumbe nibo bakina hagati bakaza bakagakura ahangaha mu bakozi bakagahereza bariya bataka bariya banefu none Satani yagiye kutuneshereza ni hehe twebwe abasaza turavuga tuti ibingibi nibyo abasore tureke kubyinjiramo ngaho zapi abasore nabo bitegereza abasaza bati tu abangaba vision yarazimye ni mugende mupfe musigaje gupfa gusa ati nta magambo bakigira ntayerekwa bakigira twitegereza abaririmbyi tuti have mwebwe beya uri mu gucuranga nko mwibara ibintu bikamera nabi ariko iryo jambo ntuzori nyumva nasha jabuze umwanya ngo beya nigisha ikingiki kandi zagira ngo yonigisha no kwama mbimenya kubera kumukunda mu gitabo Briba Tasise Levayabo mu gitabo cy'umubwiriza haravuga ngo fahari ya vijana ni nini ni nguvu zao lakini fahari ya wazee ni kichwa chenye umvi reka mbabwire ico umwanzi Satani haya dukorera Satani ari mu kwanga kuko dufata ubu bunararibonye buri mu basaza ngo tubuhuze n'imbaraga z'abasore amaze tuneshe bibyara umusaruro pastor shindwe none ubu ngubu yazanye conflit des âges nimuvuge ngo ashindwe mu izina rya Yesu none rero ndabinginze torero ry'Imana abasore bagifite imbaraga
nimuvuge ngo amina. Atukuzwe. Nimuze mutwegere tubabwira natwe ngo ico twabonye iyo bigeze aha ngaha. Muza murasa gutya, muza musenga gutya. Pima. Uko nguko twebwe tuzonanirwa kuko babwira abantu. Niduhuza inararibonye twaciyemo. Haleluya. Tukarihuza n'imbaraga mufite. Naho Satani yaduturuse pastor. Ukundi muzifite. Izo mbaraga mufite mwoshiramwe inararibonye ryaba basaza n'abari abakecuru. Umuriro wo kwaka mugani wayo. Amina. Nimuzoza mubona ndiko ndarwana na umwambi. Muza munyegera mubwire mutemuze. Ngwino tubanze tukuvure. Adibi Silvia Presela. Imani habwe cyubahiro. Terini lende sorte. Jolanda Nico. Hallelujah. Ese muranezerewe. Hallelujah. Birenze. Hallelujah. Umuntu wanyuma ndangirije. Hallelujah. Ni Sawuli mwene Kishi. Azambabaza. Ukuntu yahamagawe neza. Ukuntu yagasarwana, ukuntu hatagiraga ubwoba. N'umuhungu wiwe witwa Yonatani. Umunsi bapfa Dawudi yararize aravuga ngo ye baba we. Ngo intwari z'Isiraheli ziguye ku musozi. Ngo se Yonatani ngo agwanye hamwe na se kandi se yagazamuhiga kugira ngo amwice. Aravuga ngo ni Satani yari yaramuteye ngo ariko nzanibuka ngo ukuntu yabadukaga nk'intare ngo ngakurya kw'intare y'ingore amaze nkababara. Imana ihabwe icyubahiro. Nuzoza wumva ikibi cyabaye mu rusengero ubu ngubu dufite abafana babi. Wabona ekipe yanyu yarajijwe ukavuga ngo oye ni mu rusengero gusa bihaye bibi. Bashindwe. Nta handi hantu wabona bene ibyo bintu keretse mu rusengero. Bakavuga bati uriya mupaseri nyanaka ese noneho mwamenye ibyamubayeho ngo ariko wamufana mubiwe. Iyo ugiye ukarira iyo urajijwe ntuzurira. Ni kuki twokumva ikintu cyabaye ku muyumbe ngo nimuzamure ngo ntitwamye tubabwira ngo biriya byabariya byabahe ko ari twebwe twarajijwe. Tuvuga ngo amen. Nimero nefi yasinze igitsindo bakimuhemba bahemba wa wundi watsinze bahimbike ekipe. None umuririmbyi cyangwa umucuranzi kuko kwa Beya nacuranga izina ry'Imana rigashirwa hejuru agahinduka nkakujya kw'inyenyeri murika sije abamurikira kubera iki ntishimira insinzi yacu. Beya saza yicurangira bazabamuhemba abandi bazabacuranga nkawe bazabahemba ariko agacuranga kubwitorero. Kubera iki tutamuhundagara ngo tumusengere kugira ngo nazo zayinika intoki adidibuze kiriya kidari akibyaza umusaruro itorero ry'Imana rinezerwe twerekwe. Nimuvuge ngo amen. Amen. Sawuli ngo amare kureka Imana iramureka ngo abona abanzi baramukikuje ngo amare kumukikuza. Yabaza Imana ntimusubize no mu nzozi ntabakibona. Ngo aravuga ngo nimunshakire umushitsikazi. Ayiye. Iyo umuntu inyenyeri yiwe yazimye azasha guhanuza hatariho. Kandi mwirinde ubuhanuzi bumeze nk'indagu. Ndabivuze. Kandi nzobusubira. Mwirinde ubuhanuzi bumeze nk'indagu. Ese burahari cyane. Yego. Cyane. Burezino. Indago ni nka bamwe batamenye indago icyarico. Muzobasobanurira ndanyu. Indago kuraguza. Babwira Sawuli batese Imana ntikugusubiza toye ntikisubiza. Tiyikosora ngo amenye kuko ikosa ari we ririho. Baramubwira bati kuri Endori hari umushitsikazi uzushika. Hari umugore w'umurago. None ugendeyo. Ariko Sawuli tegera kano kantu niko ndangirijeho. Ngo yari yaratanze itegeko ngo nibabona umuntu uhaye ushika cyangwa uhaye uragura
mu Isiraheli bazamwica. Noneho aja kuraguza ico yavuze ngo bazica, ngo aje kwinjira k'uwo mugore ngo ariyoberanye, ngo aramubwira ngo mugore ngo ndaje ngo nkubwire umuntu ngo mpamagarira. Wa mugore ushikirwa iyo ngiyo ko Satani tuzi ibyo Sawuli yakoreye abantu babashitse kandi ari wahayabwira. Ariko nimukomere tuba abagabo, tureke gusubira kubaka ibyo twaseye. Amen. Nimurya umutima amenyo mumere nka kurya kwa kuza mumera nka kurya kwa terimusi ndayikunda kiriya gikoresho cyo mu nzu. Terimusi ugenda ugasukamwa amazi ashushe ari kuri degre Celsius nyinshi, ariko bayikora hano inyuma ntiworoha wumva ishushe, igira ibanga terimusi irakaramba. Kandi wagenda bayisukamwa amazi akonje avuye muri firigo yabaye barafu, ntiwoyikoraho ngo wumve irakonje, igira ibanga. Niyo bayisukamwa amazi bagapfundikira kajya kimbere, bagapfundikira ka kabiri na ka gatatu, yamara igashinyiriza ikarya umutima amenyo, ikavuga iti nubwo bunyishe, nubwo mwayimbere ndi umuriro, ariko ntimunkoraho ngo mwumve ndawufite. Chunga siri, nina siri na Mungu wangu. Imani habwe cyubahiro. Amen. Nimukomeze ijambo twumvishe. Haleluya. Umwami wacu araje kugira ngo adutabare, azotabara babandi bagumanye ijambo yababwiye. Wa mugore ngo abwira Sawuli ngo ariko ntuzi ibyo Sawuli yagiriye abashitsikazi. Aramubwira ati humura, sinzovuga kandi nzogukingira. Atasengire gutati mpamagarira Samuel. Urareka kudukenera ubihaye utubona, uzoruhukenera n'igituro cyacu. Amen. Nyabona ntimukamenyera kabiri mwukagira Imana. Ese mwebwe mwabaye gute? Aragenda ngo hamagara Samuel, ngo amare guhamagara Samuel, nimuvuge ngo amen. Tugiye kurangiza. Wa mugore ngo arikanga wa wundi w'umushitsi, baravuga ati ayiwe. Sawuli ati humura, ati se ubonye iki? Ati wambeshe, ati ni wewe Sawuli. Ijambo rya mbere, ati se ubonye iki? Ngo mbonye Imana zizamutse zivi kuzimu. Ngo kandi ati se ubonye yambaye iki? Ngo yambaye igishura. Sawuli amenya ko ari Samuel wazutse. Uyu mugore hariho ico kibazo bigeze kukimbaza kenshi, baravuga ngo ese uyu mugore ese nyine ko yari yeretswe byo atarabona Samuel. Haleluya. Bwa buhanuzi bwari muri we ngo bumurikire ubwenge bwiwe, ntabwo yari yabimenye kubera kuko yamirasa y'ubuhanuzi bwa Samuel buboneke. Iryo jambo muraryumvishe? Niba ribabaza namwe muzorisubize gutyo. Hari abantu bambashije ngo ese uyu mushitsi wo kuri Yondori yarashoboye guhamagara umuhanuzi akazamuka? Yego, n'Imana yamuzamuye kugira ngo ihane uriya Sawuli. Ntabwo yari yamenye ko ari Sawuli, ariko Samuel amaze kuzuka, wa mwuka w'ubuhanuzi bwari muri Samuel. Nimuvuge ngo amina. Amen. Urasire wa mugore abona kumenya kuko ari Sawuli wamuhenze, ariko mbere ntiyari yabimenye. Mwazumvise? Nta mwuka wa Satani wo kwereka aho murahumvisha, uzohasobanurira abandi gute. Samuel ngo avugisha Sawuli ngo se Sawuli, wewe nabwiye nkiriho ntuzumve, none urankurikiranye no mukuzimu aho nagiye uranzuye. Kuranzurira iki? Ku gitanda cyaje jewe nararuhutse, singira ngo ndagaza kugira ntiwumve. Aramubwira ati mbabarira, ndi musenga Imana no mu nzozi ntikiza. Atereka ngo hanurire rero irya nyuma. Atejo vuga ngo ejo, ati wewe n'umuhungu wawe Yonatani azambabaza Imana, kandi bazabasha umugani ngo igiti kiza kigwaho kibogamiye.
turuzi kuko udafatikanye, turuzi kuko utazukora ibyo Sawuli akora, ariko ukemera ugafatikanya nawe, ukajana nawe, ukicarana nawe, uzogwaho Sawuli abogamiye. kweli Iryo naryo muraryumvisha. Sawa, jewe ndiko ndarangiza inyigisho iyi message ati hanyuma taha Samuel yisubirirayo. Mwumvishe akamaro ko kwiyoberanya. Pawulo yagiye kubivuga, aravuga ngo mu minsi y'imperuka ngo abantu bazoba bafite ishusho yo kwera, ariko ngo bahakane. Yaravuze ngo bameze batyo, jubatera umugongo bima ilosineto numugisha Imana iturinde kwiyoberanya muri iki gihe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. numugisha ukomeye kumenya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Numugisha ukomeye kumenya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Umuntu wese wumva kuko iri jambo ry'Imana rifite ico ryamubwiye, ndamusaba mu cubahiro ciwe ngo ave hasi mu izina rya Yesu. kumenya Yesu numugisha ukomeye Pida sala paya kote sele vando sala baya kote sala vando. Hariho uko tugiye gusenga. Hariho abazabasenga Imana bicaye akaba ariho bumva bahuye n'Imana. Nubwo twavuze ngo guhaguruka urasubira wicare. Hari abasenga bahaye bagendagenda bakumva aribwo bahuye n'Imana. Niba ariko uzusenga ubikore. Hari abasenga bapfukamye bakumva aribwo basenze. Hakaba abasenga bahagaze bakumva aribwo basenze. Tugiye gusenga ngo Mana, itorero ry'Imana muri iki gihe Yesu Kristo agiye kugaruka, Imana iturinde umwuka wo kwiyoberanya, ahubwo iduhereze kwera imbuto. Kandi turasabira n'uyu murimo wa hano mu kabiri, amagambo yahavugiwe, indirimbo zaharirimbiwe, imirimo yahakorewe, Imana yibuka itorero ryayo n'abakozi bayo. Kandi izi mbaraga zibiri jewe ni ikintu mpaye nsengera muri no minsi. Imana ihuzi iri nararibonye riri mu bakuru, iri kuza n'imbaraga ziri mu basore bacu, amaze ribyara umusaruro wo tuba twera imbuto. Mana ya Ibrahimu na Isaka na Isaka, mana ya Idimela uri Mana y'imbaraga, uri Mana ikomeye, uri Mana ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turasenya umwuka wo kwiyoberanya, turasenya umwuka wa Satani, umwuka wo kwiyoberanya, umwuka wo kwiyoberanya, turagusenya mu izina rya Yesu, turagusenya mu izina rya Yesu, turagusenya mu izina rya Yesu. Sohoka mu itorero, sohoka mu itorero, sohoka mu itorero, izina rya Yesu Kristo. wabaye hano mu kabiri Mwami Yesu, uhereza umugisha aba bakozi bawe, uhereza umugisha aba bagukorera ku manywa na nijoro, uhereza umugisha abagucurangira, uhereza umugisha abakuririmbira, uhereza umugisha abakuvubira, uhereza umugisha abagukorera, uhereza umugisha ahubwo abasore n'abasaza kugira ngo umurimo wawe wagure, umurimo wawe wubakwe ku mfatiro. mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abakozi bawe ubambike imbaraga z'umwuka wera, ubahereze kunesha ikibi n'igisa n'ikibi. Abarwayi bakire
umugisha mwinshi uhereze kugenda ingeso nziza kuko nubwo badusebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yacu myiza bahere ko bahimbaze data wo Mwami Yesu. Mwami Yesu. bumvishe rino jambo ubaha umugisha n'abazaryumva mwami Yesu barireza Hallelujah, hallelujah. umugisha wa Kristo n'amahoro yawe bize bihora bibana nawe. Urakoze Mana yanjye, urakoze Mana yanjye, ndabigushimiye kuko uzumvise kandi tugukomeye amashyi kuko ubyemeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.